loite ho ki pawmin na ho jala 1k subscriber yang hinal tayo 1.7k ho hin patani na bana hin support yang hin kitelu tunya hin subscriber ho in wala liver ho dinga pachom ki hin seidi hin apana achai ne ge inang ngai wa hala nang dinga pachom chule nang dinga pachom ta khat hin seidi hin achai ne chen paten na ve ding ihun kiti ne ve hin tunya ihun seidi ya le imachadang lona nangin reels na ve na Instagram ma na Facebook nga wala YouTube ma reels na ve na pat tamta na su mang sanga nangin ni video na ve na ni sumamu sanga nanga na siya mamin ade na wala nang sumna mo din ti plan ihun seidi o na full kay la wala inyaw la exam ang pala i-ball exam ang pala exam a question ihalo wa hala ni nga i-copy yo na jita ba nga hi tunya he hon jang ni til ball hin to video he o sile ji copy ti bo ba nga hi ken jong kana chai sana ila sim kana mo sala le income ka mo sa hi ba lima hele kun hi cha hi kan koi de hin margin ho na green color ho che ho he na ball jing da na screen na na ya tin ma se pen na play store razi tin hi che play store ra hi na fana la wa hala play store ra Neso apps dan download ninang ni download do chai phala apps sa hindu ninang ni chahi example in bowling example live first ati sat kinuna ni ti sat hu looting chile hi screenshot ila di ni screenshot i ball chai phala hin dead ball ting hi anoya price ho vele ho 194 na highest price hi na ni hu price huwa tong fan lang hilawa hala buy now ga bolen lang sila ni cha ho delivery location ho umde na ban la continue ga bol hiting ni continue e bol ban wa ni cha hu achunga ke sa hu 226 kg he na 226 kg anoya hu reselling the order kitina ni hu jes ga bol ting achunga 226 kg na an achi profit na nombor lang 349 nga agi lekin anoya margin 123 puno profit he na hichi tabanga hi nang sale na bol ke na reselling da bowling ti dan na laya address mo na hi order hindi pen chinangin ama detail sila hin video all India na India sunga hi man order apin ko mail sinala nang ama chu na order pi yung the hi lahi reselling na bowling sila lang kana lim screenshot ng hichi lim screenshot hin scope ga ball tin editing ga ball tin hichi editing da go pala a price 2262 349 ga je tin 349 price ga ball tin chi e ball chai phala hichi a price che hon ga share tin na chi delivery tia hi share din hichi e ma WhatsApp group ma la equate che la WhatsApp group ma ila ikoli ya ila Facebook page sayang ibol ke ila Instagram page sayang ibol ke na ito ibol ba sa income at something igamu ke